Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpigsa talaga ni Tata Badong Angkay. Oh! Agasang man, binitog na dyan nagwala lalaki di tatersina ni Kagawad ko anang. Mamin ano lang mutimang bitog ti tao? Apay day talati pagbilbili ba? Kat namaskulado na dyan lalaki Angkay. Nagtayag pa'y. Sika kuman at chiptanod tinang bitog At dangarod ni Tata Badaw. Sakpay laang may timang bitawg. Ita, agbida-bida mananda dyan. Kung namlan asino manan ata. Apay puto ti istorya kanyak ni Kwarog nga da binitog ni Pare Badaw. Ay, wan, Kapitan. Kunak no, saan pa yan na istoryakan ka ni Kwarog? Tasyak ko man ti mang istoryakan ka. Jak mamatay, maaramid ni Pare Badong data. Ay, patyam, Kapitan. Tanaturod mo't at talaga, di kumparem. Kasla di ngay bida iti pelikula dumanog. Wala akong bilib. Kano idi nilip in right hawk ni Ikabadong di kalaban. Amom, Kapitan. Ay, natumba adagos di lalaki. Naulaw Mabisin siguro, iso naulaw adagos. Ay, saan, Kapitan? Talaga kit di napigsa. Naturad. Kun talaga nalaing ang lumaban ni Kabadong. Amin nga rod ang nagbuyak at bimilibda kan ni Kabadong. Apay oresi ka, bilib ka mahit. Ay, katuwa na, Kapitan. Na. Kasla kami lang nagbuya iti pelikula ng aksyon ni Di Kalman. Amin kami, may sa timpukaw may. Ha? Mabuhay, Kabadong! Mabuhay, Kabadong! Mabuhay! Ay nagadyo ka dito nga impukpuk kayo. Kuwan? Naminsan lakuma. Ay, kano namin sa nga pulaw? Ay, uston kagawad. Ulit-ulitim ka nagsakit tilapaya ko. Saan mo't kanun nga agronda dakwarog inton rabi Apay adida agronda. Nangag ko nga agrelax damot kano at anod. Anya nga agrelax? Adamot kano nga minan kabutang dagiti managdakdakas. Ay, asino ko ma? Ni Pare Badong jay ibagbagada naturad, nalaing alumaban ken malalaki. Malalaki nga. May salaang may, jay lalaki adinanog na. Apay, naturad na jayin. Uray la natumba ken naulaw kano jay lalaki adinanog na idikalman. Oh! Ay, agasem manday ta. Ay, awante, relax. Saan man nga agpabida-bida day ta Pare Badong ta, awan bilib po kan kwa na. Apay, sika, addan na patumbam atao? Taham-hamunan naksamot banang. Wen taawan pa'y amok na patumbam, inteng. Awan tupay napuutak adinanog mo. Anya nga awan? Adda malagip mo. Ay, mabit lang. Lagi pag-akas tuyop. Marigatan ka amang panunod, tawan malagip mo. May salaang timakunak, inteng. Adayo ang naturturad ni Kumparim Abadong ngam sika. Ay, ada malagip ka. Oh. Winadag ko alalaki idi tengah ti kalsada. Na minsan la winadag ka. Ay sus, natumba mo tan. Uray la nagpusi-pusipos. Day talaang ti pasikat mo? Winadag ko lang basit. Natumban. Wen tapirme nabarbartag. Uray pitikam lang day jay, matumban adagos. Day ta, ti ipampanakil mo, jay panangiwadag mo, itinabartag. Ay, kwa. Nanay. Ni kwarong day ta sumungan. Angkan! Angkan! Ay! Na. Atakan maglalaban ni kalsada. Inanawam ko man kwa. Nagaduda ka na umay. Katsikan ati mapan aganawa, inteng. Wala kail. Si kanta naturturid ka ba, Saint?
Na. Ay, sumrot angkit ko. Ay, nakababain ka talaga, Inteng. Gaputa nagaduda, awanin ka na kayo, timapan mga nawa. Ay, pagtitinulungan dakto pa danugan ni Jay. Ura sana. Agyaman nakaka ba daw, taada ka ang naganawa. Ay, awan na nyaman na maray. Agasam day di akin nalaban mo, sa nga pulo dansa. Nay, sa nga pulo dagayan, unak manudwa dalaeng. Bilibakan ka. Kasla di mo ingkan kano ida alinabanan. Jak to pa'y naglingit maray. Saan ka sugatan? Awan bukol mo. Ay, naganayak ko man no da maray. Sa bagay, sakot nakaisem ka pa'y. Ayan na nga, dahil kumpare ka kapitan. Ay, jak nga rod amaw. Awan mo't. Uray dagiti tanod na. Saan da nagparparang? Wina, tamabuteng da. Bayam. Ta istorya akan ni kapitan. No kasanom a kinalaban dagijay alalake. Iti nakabuelo ni Kabadong. Live-in right tinamay anaan ang laban ka dagijay alalake. Naa. Dinanog na iti makin kanawan. Dinanog naman iti makin karnigid. Ay, sardin mo man dayta nga istoryam. Kanigid, kanawan nga. Ape pagsardengan na kapitan. Kat intro pa'y laang dayjay. Intro. Nagsakit to pa yan, tilapaya kong agdengdengag. Ituloy ka, kapitan. Ha! Anya nga min, hindi nagsardeng akon aya. Ay, wan! Ididinanog-danog na ida. Ay, Na. baka paturog tis istorya ang kagawad. Punay maday ta kinadakkel di pa nagsuyaan mo, kapitan. Nakasango ka pa'y kanyak. Ay, isardeng mo nga minti istoryam. Tauraan niya pa iti ibagbagam sa anak amamatay. Ana arami day dyan ni kumparik abadong. Saan ka amamatay? Hindi po. Kaya't mo, ta imonstrakan ka tinamayan ni Kabadong anang danog-danog ka nagijay alalaki. Ay, saanon? Ingkakit din ijay lamisaan mo. Ta agjuti ka. Badong, isardeng mo man day tar aramidam, ti panagin lalaing mau. Anya pa naging lalay nga ibagbagam, mate. Nga men, saan ka no amamatin ni kapitan akabailam ti lumaban? Ay, kitbaan mo na, no sana mamatay. Ang mga no si kanto pa'y ti madaksan. Tumultulong nga ron dito'y barangay tayaw, daw dagiti nalulukaw. Trabaho dagiti tanod dayta. Awan da, mate. Nang nangruna day ta, chip tanod da. No adda gulaw, aglimlimang da. Saan kan amakibiyang tadamot ni kapitan? Jak to pa'y makita day ta, pare inteng. Tamabutang nga lumaban. Idala tultulade na nakatortured. Kwarog? Apay, saan kayon samutin nga grunda? Saan nantay? Tag-relax kami. Na, agril relax kayo, aging gaita? Unantay, at damot ni Tata Badong nga naturide. Ay, anya langan ti mapasamak dito'y barangay tayo. Nutakrot kayo mo't aminan. Ni uncle ko ati pangibagami ti dayta antay. Warag, mabaling ngay tulod na kaya ilay. Yan daw ruray ka pa sa heroes ka, o Tata Badong. Manuda. Nilang matangkel ka, mapan ka no iti munisipyaw. Mutlagayam, kailugan na kami na. Unano kayat na. Ay, jak kayat kwarog. Kunakon kay. Ape adi mo kaya takalugan na ngay paray. Ay, jak kayat ta agpakalaing kantumanan. At yung agpakalay ngay bagbagang. Talaga mo ta nalaingat. Makitam day ta nga ugalip. Sige, aglugan kayon adwa, ta itulod kayaw. Ay, nasayahat ko arab. Agpasahayak, mate. Mano, ti pasahay ni Uncle Mau. Na, apay kumangag pasahi ak kaanak ti driver. Siya, doblyag, ti pasahay. Ha? Aglugan kayo nga rutay. Makadlawa ko na. Ape, adurun paray. Na, agdamag ka pa'y lang, ipitin na. Kita mga minda ito'y kalsada dito'y kabildatan. Abot-abot. Talaga maipit ka eh. Ano Sam, kadi mo may pasimintaw. Na, agrekla-reklamo ka. Ang babaan ka dito'y makitam na eh.
Ay, di nagtuwadag-wadag Matindagan eh. Ay. Ay. Saan kayo man anagulo di taon na igtanay, pasalo ganda ito'y dalan. Kung nagtumot kami na saan ka nga agluglugan. Saan ka nga kito? Kayo anak ko, tikunak. Ha? Apay ka di anak, rigat kayong anawain, nalalakay. Anya ti sekreto ni Badong Mumare, no apay anaturod ken napigsa lumaban. Kano ka na yun anatang tisid-sidan na? Natenglaeng? Wan ko kumaray. Talaga gayam apagpapig sa tinatang. No kaano pa'y ngamin alimakay ni Badong Mau. Iso matikinalaing na lumaban. Ay, amangad mo't no tsambala ang dayjay, Maray. Saan at tsambala ang maray? Sigod ngamin anaturod ken napigsa ni Badungkaw. Ay, kat no nakataktakrot mo't iday. Kasta aya. Kat no ka na yun apagsangitan idi ni Enteng. Kaano day ta? Idi ubing dapay Idi aday ta. Iso nga ron anagsidsida iti puro natang tapno pumigsa ken tumurang. Kasta ka day, Maray. Nyawat ko, kanikwarog di pasahe. Ay, unay ka ti panang kusila mo kanya, kumpare. Saan kan nga agluglugan dito yung tricycle ni Kwaraw? Pitpagluga na kay nga gawin. Alangan mo na magbag na. Hold up na ito'y. Sus, paltog ti intutok doon. Kwa, awan kwartak! Ay, ada kwarta. Itad mo amin. No di mo kaya timatay. Ay, naglaing kabutan nga eh. Apay ko mga itid ko aming kingkangay. Sumungbat ka pa ilang pare. Itid mo kitintap no pumanawin na itahol dapar. Matay kayo adwa. Itid mo nga minin pare. Ag nervyos akong iti 100%. Ay, naglaingan da ito yung hold up. No iyawat ko lang basta-basta di kwarta. Anya nga ti arami din ta. Kaya't yun saan timatay Kwa, saan? Sus, kayat ko pa iti agbyag. Di mo ipaturong kanyak ti papaltog. Nga aglatlati. Sige, padasan na kapatayin niyak na. Yeah! Sus! Sakbitan pare ba dong? Sus! Wow! Naglay nga talaga ni Tata Badong. Ay, sus. Naturog ka dagos di huldapar. Karatista kagayam. Bilib ka kini Tata Badong ang kain. Winsa? Nakitam, tiki-nasiglat ko alumaban, kuwarag. Iso nga ron na bilib kami, Tata Badong. Very good ka talaga. Kwa, sa anak nga agpalakpak. Naglay nga talaga lumaban ni Tata Badong antay. Kas di kumamat ti kalaing ka. Kat no inistorya ni Uncle Mo, nga iso tinang laban ija holdapper. Moy saan? Perminto pa iti buteng ni Uncle ka. Kwarog Pudno mait. Awan nga min bilib mo kini Tata Badong kay. Ay, istorya man nga rod, no anya ti pudno anapasamak, kwarog. Kastoy na antay. Ay, agluto kan ba nang? Di mo lang maaklon nga adayo anaturturad ni kumparim Abadong nga mitisika. Apay ko mga klunat. Siyak ti kapitan, di siyak ti naturad. Saan ka nga rod anaturad? Naturad ak nga rod. No talaga mo't lang anaturad ka. Ingka agdigaws. Ay, tila malaglagip mo. Na, makitam day ta. Danom lang, kabuteng mo. No kadigdigos ko, hindi na minsan. Hindi na minsan nabulan day jay ang kay. Idin sakduan ka iti nga dram, kan indadangan na ka ni anti iti pagdigos mau. Kaya't yung agsakitak manin. Ingka kit di agdigaws. Nagadulakit din apambar mo aya. Ay, jak kayat. Di nakman pilitin. Nukunak ajak kayat. Jak kayat. Kastagayam Kwarog! Ayan tay balunat ko. Day jay lakas amantay. Kwa. Inakadialaang. Word! Sus. Ingkaalaan. Sige antay, inakalaan. Ay, nakagdigos. Balunat ada gusto pagbagam. Awan ti agidadang iti pagdigos na Uwin. Iti panagkunkunam kanyak. Takrot, iti danaw. Ay, Kapitan! Aklo namon nga da paglaingan ni Tata Badong, asaan mo apaglaingan? Ala sigay! Dedan, pinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng!
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.